baseball nasta na Liberia Elite Baseball Program. Anto aw na spesya boso kondo nga baseball. Dia macam nang amita wase, dari si abasang kon batu bala di baseball. To me batingku pone bomang bong den dia. Terus batingku para numa maneira bon, para maneira cômodo, step, swing. Teacher life tres reglas nada que da manco. Uno, batingku tiene bate bom den dia. Dos, batingku para numa maneira cômodo. Tres, batingku step e swing. Bawa mas fácil mesmo. Como vai muchanan? Mi nombre es Ciano. Então a mim tu mostra bastante que o step nandi pitcha tá. Uno, para bomes para de um caminho comido. Dos, botei isso pia. Três, untuk botap. Botap bay. Papicha. Awak kami tu mostra bosang, pati bibal nanti. Esa kita 4-seam fastball, esa kita 2-seam fastball. Anto awak kami tu mostra bosang diferente curva nang. Esa kita curva normal. Esa kita change up. Anto esta es miti. Kau bocor nak? Nama tereja, asal itu besi yang bosang konda sifir. Step 1, botingu sagde mo piena. 2, delante. 3, pina mo pecho. 4, bye. Kumbay muchanan, amita coach Sorek, mita di Liberia Elite Baseball Program. Kami nós sim muchanan nga baseball, foi a idade de 5 anos. Dus todo mundo foco de besta wak nós. Se botingano nga baseball, bota welcome se nós. Bosampo volg nos riba nos Facebook page, kuta Liberia Elite Baseball Program. E também nos Instagram page, kuta mesmo kos Liberia Elite Baseball Program. Mita espera bosam. Muchanan, mi nombre es Wilson y tengo 3 años de edad. El deporte que comita práctica
da karate, atletiek e voetbal. Minha participar na Tour 3 Isla nang e para de laatste 3 anos nanki, mita invicto. Anto eso nang aqui mi agana ku atletik. Ku karate mi timi band brain e mi tá banhando para preto. Ayo muchanan.